Yani gushoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Eddy Nderitu ni akorwo agikinyirwo ni ndeto ici tambite muno guku nenda-ini iria iratwika ati Karen Nyamu ni muhure ni Samido, though Karen Nyamu ni agikorwo akiyumiria na akorwo akiregana na ndeto icio iria iguprovagwo ni fans na mashabiki through photos iria ciagikorwo igitrend muno utuko wa gukio muthi na kiroko kia umuthi. Eddy Nderitu, who is still in the USA, got tagged ni arumiriri ake makimumenyithia kiria kirathie na mbere gatagati wa Samido na Karen Nyamu kuhitukira ha verified FB account. Eddy ni akorwo akirespond kuri murumiriri ucio wagikorwo akimutag na bisheno ya Karen Nyamu akimuonia uria kurathie na mbere kuria gwa Karen Nyamu na Samido, na Eddy Nderitu agikorwo agicokia na macokio make matuma andu meciririe ringi onake anatungio bara ni Samido. And this is what she responded, akiuga ati hizo huwa kama prescriptions, na kiria agikorwo akiuga huwa kama prescription ni thutha wa bisheno. Koguo ni aronekana ringi onake anakimudio bara ni Samido, ni ndeto fans magikorirwo magikuira thutha wake gukorwo akiuga ati icio ikoragwo irita prescription. Ni kuronekana Eddy Nderitu knows something we don't, cause she responded that thutha wa gukorwo agitagwo bisha-ini ici cia Karen Nyamu, na akionekana kuregana na statement iria Karen Nyamu agikorirwo akirekereria akiuga ati we ti muhutie ni Samido. Turehoka that is not true, tondu ndeto ta ici cia bara cia micii ni ndeto ciagirire gukorwo igukumithio muno. So let's go na kiria Karen Nyamu agikorwo akirekereria akiuga she cannot condone GBV, gender based violence, na agikorwo akiuga we ndarakorana na ngui ici cia micii. Make sure no turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching, tucemanie in our next one.